Amen. Abantu nabo nanone badasangiye amaraso ya Kristo. Wale watu hawawezi kuchangia damu ya Kristo. Tibavuka. Hawazaliwi pamoja. Kubera ko iyo Yesu agiye kutureba, kwa sababu Yesu anavyotuangalia, ADN yacu iyo Imana ishaka kutureba, anapoangalia damu zao, izireba ADN y'umwana wayo nono yabona uhuje na Kristo. Akiangalia damu yako anaona inaambatana na ya Kristo, ubaye mwana w'Imana, unakuwa mwana wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa rugushima, hiyo ilikuwa ni kushukuru. Masaa turayubahiriza neza saa 9 ziburaho iminota 2 nkuko umushumba yarabivuze. Masata ya heshima kama vile mchungaji amesema, saa 9 ikiwa inakosa dakika turaba dushoje, atakuwa amemaliza. Reka dusome, wacha tusome Yohana, kitabu cha Yohana 3:16 ni 3:16. Hanyuma turasubira dusome Matayo 27. Watasoma Matayo 27 47. Turavuga ku rufu rwa Yesu. Tutaongea habari ya kifo cha Yesu. Nk'intandaro y'agakiza kacu. Ndiyo chanzo cha wokovu wetu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ni Yohana 3:16. Ni Yohana 3:16. Aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Yohana 3:16. Ni Yohana 3:16. Hanyuma reka dusubire dusome Matayo. Tutasoma tena Matayo 27 45. Ni mstari wake wa 45. 45. Haravuze ngo uhereye ku isaha ya 6 habaye ubwira kabiri mu gihugu cyose, kugeza isaha ya 9. Umurongo wa 46 haravuga ngo maze ku isaha ya 9 46 hapo Yesu avuga ijwi rirenga, Eli Eli lama sabakitani, bisobanurwa ngo Bana yanje niki kikundekesheje. Bwana Yesu asifiwe. Tumupe Bwana utukufu. Semeni utukufu. Yeme ndabakiriye kabisa mu ijambo ry'Imana. Anawapokea kwa neno la Mungu. Tube hano. Tuwe hapa. Ari abantu bagira umwuka wo kureba. Kuna watu wako na roho ya kuangalia. Akaza nta gitaramo kimurimo. Anakuja hamuna mkutano ndani yake. Ariko afite intego gusa yo kureba. Lakini amekuja tu kuangalia. Tutarakomeza. Kabla tujaendelea. Nakiriye bano ba mama. Anapokea wa mama. Nabishimiye bikomeye. Amewafurahia sana. Tubakubitira amashi. Tuwachapie makofi. Nabonye ari abanyagitaramo bafite Imana. Ameona wako na Mungu. Wa mama, Mungu awabariki sana. Imani bahumugisha. Hanyuma rero na sasa tuvuze ku rupfu rwa Yesu, nico tuganiraho. Tumeongea kuhusu kifo cha Yesu, hiyo ndio tunataka kuongea. Rufite amaetape menshi byaciyemo. Luko na hatua, kifo ya Yesu iko na hatua mingi. Imana ire mu muntu, wakati Mungu alipomuumba mwanadamu, imushira muri Edeni, akamweka katika shamba la Edeni. Irangije kumushira muri Edeni, alipomaliza kumweka katika shamba la Edeni, yamuhaye amabwiriza, alimpatia amri. Iramubwira ngo Edeni, Mungu akamwambia hii shamba nguhaye kwiyobora. Akamwambia nimekupea kuongoza. Nguhaye kwitegeka yose uko ingana. Na kuambia utawale yote. Imana murangira ibiti by'imbuto zagenda ryaho. Mungu akamuonesha miti ile anaweza kukula. Ngwarangize, alipomaliza amubuza igiti kimenyesha kibi n'icyiza. Akamkataza muti wa kujulisha mema na mabaya. Ariko kubera ubwiza n'icyubahiro n'ibintu byiza Imana yari yahaye umwana w'umuntu, lakini kwa sababu ya vile vitu heshima na vile vitu vizuri Mungu alikuwa amepea mwanadamu, Satani abigirira ishari. Shetani akakuwa na wivu. Warangiza kubigirira ishari, alipokuwa na wivu Shetani anyura muri Eva. Akapita kwa mke wake Eva. Akadanganya Eva. Aramubesha Eva. Aramushukashuka. Akamdanganya. Aramubwira ngo kuri Imana ya kiriya giti yabahishe.
akamwambia ule mti Mungu amewaficha, nimukiryaho mukikula muzogira ubwiza busa n'Imana, mutakuwa na uwepo kama wa Mungu, muzogira ubwenge busa n'ubw'Imana, mutakuwa na akili ama hekima kama ya Mungu. Semeni amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kubera ko Imana yari yarabibujije, kwa sababu Mungu alikuwa Imana amewakataza. yari yarababwiye ngo nimukirya icyo giti Mungu alikuwa amewaambia mtakapokula matunda hayo no gupfa muzafa. hata kufa mtakufa. Histoire ni ndende murabizi. Historia ni ndefu, mnaelewa. Adam umugore wiwe aracara muzanira, mke wake akakata hiyo matunda akamletea. Barangize kurya, walipomaliza kula barambukirwa n'ubwiza bw'Imana, basi uwepo wa Mungu ukawaondokea. Barangize kwambukirwa n'ubwiza bw'Imana, walipotokewa na uwepo wa Mungu ulipowaondokea, bava muri Eden baje kwihisha, wakatoroka wakaenda kujificha, basanga bambukiwe, wakapata uwepo wa Mungu umetoka kwa barangize biremera ibicocero, wewe wenyewe wakajiumbia mavazi. Ariko Imana kubera ko ari nyarukundo, kwa sababu Mungu ni mwenye upendo, kubera ko yari yarabakunze urukundo ruri mu rwego rwo hejuru, kwa sababu Mungu alikuwa amewapenda upendo wa kipekee. Imana n'ubundi, na hivyo Mungu, Imana ntiyabareka. Mungu hakuwaacha. Imana iragaruka kubasura kuko yari isanzwe ibasura. Mungu akakuja kuwatembelea kama vile alivyokuja kuwatembelea kila siku. Irababwira ngo mwaroye he? Mungu akawauliza mumeenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yari bibabona. Mungu alikuwa anawaona. Abantu bari bihishe se bagize ngo yari bibabona. Unafikiria mahali walikuwa wamejificha Mungu hakukuwa naona? Irababwira ngo byagenze gute? Mungu akawauliza imeenda aje? Eva yikuraho icyaha. Ye akajitoa eko zambi. Ngo arangiza kwikuraho icyaha, alipojitoa zambi, aravuga ngo ni wa mugore wambaye. Akasema ni yule mke uliye Adamu. Yes, Adamu aravuga ngo, Adamu akasema ni wa mugore wambaye, ni yule mke uliyenipea. Wa mugore nawe, yule mke naye aravuga ngo nizoka, akasema ni nyoka. Aba bantu, hawa watu iyo baje kubwira Imana uko byagenze byose, wangeambia Mungu vile vimeendeka vyote, bakabwira Imana ati twakosheje none tubabarire. Wangemwambia Mungu tusamehe, tumefanya makosa. Ibi bintu by'umuruho bituriho ntibiba bihari. Hizi shida tunapitia hazinge kuwepo leo. Imana yarababarira ubuzima bugakomeza. Mungu angewasamehe na maisha ikaendelea. Ariko kubera kuko umuntu yarimo afata icyaka gishira kuri mugenzi wiwe, lakini kwa sababu mtu alikuwa anachukua lawama na wekea mwenzake, Imana irabahana. Mungu akawaadhibu. Ibwira Adamu, Mungu akamwambia Adamu, kubera ko wumviye amawazo y'umugore, akamwambia kwa sababu umesikia sauti ya mke wako, uzorya bikuruhisha, utakula kwa jasho. Imana nubwo yakuyeho icyaha, hata kama Mungu aliondoa dhambi, ibicishije muri Yesu, ilipitisha katika Yesu, ariko konsekanse y'icyaha, lakini matokeo ya dhambi, ingaruka z'icyaha, matokeo ya dhambi ntabwo zavuyeho, haikuondoka. Ndimuzamona ko turuha abagabo. Si munaona wanaume wanachoka sana. Ni ingaruka z'icyaha. Hiyo ni matokeo ya dhambi. Kandi nibyo kugeza ishize. Mpaka vile dunia itakavyoisha. Abagabo kubona amafaranga nukuruha, kuzana urugo muzoruha. Wanaume kupata pesa itakuwa kuchoka sana. Kugeza igihe Yesu azogarukira. Mpaka siku Yesu atakaporudi. Abagore nabo. Amen. Abagore nabo. Wanawake nao. Kubera ko mwadukwegeye mukazana mugahenda abagabo muri Eden, kwa sababu na sisi wanawake tulibembeleza wanaume tukaleta shida kwa Yesu, murusha kugeza Yesu agarutse, na sisi tutazaa kwa maumivu mpaka Yesu atakaporudi. Izo ni ingaruka z'icyaha. Hiyo ni matokeo ya dhambi. Kandi rero hari utuntu duteye ubunyine, na kuna vitu siku hizi abantu b'abagabo bagakenera kurya byoroshe, watu wanataka kula bila kuchoka, bagashaka makiriro mu bagore, wanataka mapato kwa wanawake. Ni biblikema umugabo agomba kurya yarushe, na ilikuwa mwanaume akule kuwa amechoka, washaka mafaranga warushe, wapate pesa wamechoka, kazanira umugore yarangiza karya, analetea mke wake na anakula, nawe igihe cyo kubyara, na yeye wakati wa kujifungua akaribwa ibise bikamurya, na yeye anasikia maumivu machungu. Amena. Ariko rero kubera ko Imana ari umutunzi w'imbabazi, kwa sababu Mungu ni mtajiri wa rehema, yabonye rero ko plani yarisa niburijwemo, kwa sababu aliona mpango wa kwanza umekataa, Imana itekereza kuduheza Kristo. Mungu akafikiria kutupea Kristo. Imana yabigambiriye kera.
Mungu aliandaa kitambo, kubera ko Imana yari yarakunze umuntu. kwa sababu Mungu alikuwa amempenda mwanadamu. Aha twasomye Ni mahali hapa muri tumesoma Yohana 3:16. Yohana 3:16, Haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi kwa cyane sababu Mungu aliupenda ulimwengu byatumye itanga umwana wayo w'ikinege akamtoa mwana wake wa pekee, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ile yoyote atakayemwamini ahubwo asiangamie, ahabwe ubugingo ili buhoraho. apewe uzima wa Imana milele. yabitekereje Kwa sababu ametufikiria, gahunda ya mbere irangije gupfa, kwa sababu mpango wa kwanza ulikuwa umeharibika, Imana itekereza indi plane ya kabiri, Mungu akaweka mpango wa pili, ariko kuzana Kristo. ndiyo akaleta Kristo. Hanyuma ngo mwijuru habaye inama, Mbinguni kukakuwa na mkutano. barangije gukora inama, Walipomaliza mkutano, baravuga ngo sekuriya muntu acumuye, wakasema mbona huyu mtu ametenda dhambi? nimuzoza mwisi kugarura ubusabane bw'Imana, kugarura ubusabane bw'Imana n'umuntu mwisi. Ni nani atakuwa atarejesha tena uhusiano wa mtu na Mungu? Yesu ngo aritanga, Yesu akajitolea, kubera ko sababu Imana ntiyari kuza mu bumana bwayo. Mungu angekuja kama Ntabwo Mungu. byari gushoboka ngo Imana Mungu haingewezekana Mungu ise mu bumana bwayo akuje kama vile Mungu. birangize, ntabwo yari kuza n'ubumana bwayo ngo uze mu isi, Hangekuja ulimwengu akiwa Mungu, kubera kuko kwa sababu gahunda yabereye ku giti, mpango ilikuwa katika mti. gahunda yo gutandukanya umwana w'umuntu n'Imana Ilikuwa mpango wa kutenganisha mwana wa Mungu na mtu, yabereye ku giti. ilifanyika katika mti. Noneho Imana ibona kuri icyo giti Mungu akaangalia huyo mti, ariho uzosubira kugarura ubusabane na bw'Imana. huyo mti ndio utakayerejesha tena uhusiano. Hanyuma yitiza inda ya Mariya n'ibirebire, yitiza inda y'umwari Mariya. Basi Mungu akajisaidia na binti Miriam. Araza Mariya, Yesaya niko yamubonye ashyira ngo imyaka 600. Basi Esaya alimuona kukapita miaka 600. Aravuga ngo umwari azasama inda, Akasema msichana atachukua mimba, azabyara umuhungu, atazaa mtoto kijana, azamwita Emmanuel. atamuita Emmanuel. Ngo bisobanura ngo Imana iri kumwe n'abantu bayo. Namaanisha Mungu yuko pamoja na watu wake. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Yesu noneho ngo arangije aravuka, Yesu alipozaliwa arakura, akakuwa mkubwa, akora imirimo, akafanya kazi, akiza abarwayi, akaponya wagonjwa, ahumura impumyi. akafungua vipofu. Noneho ngo birangize abajuife, abayuda baramugambanira. Wayahudi wakakuwa na wivu. Semeni amen. Amen. Abayuda baramugambanira, Wayahudi wakamfanyia biba mpango, ngombwa ko Yesu afatwa. ikabidi Yesu akashikwa. Byaciye mu ntambwe nyinshi, Ilimepita kwa mpango mrefu, bamugeza kwa Kayafa. wakamfikisha kwa Kayafa. Kayafa ategeka abasirikare ngo bamwambika ikanzu y'umutuku, Kayafa kaleta jeshi lake, wakamuvika kanzu baramujyana nyekundu, kwa Pilato, wakampeleka kwa Pilato. babashike kwa Pilato. Walipofika kwa Pilato, Naho umugore wa Pilato ngo yari yarayamweretswe. na usiku mke wa Pilato alikuwa Pilato ameonyeshwa, bamucira urubanza, hakumuhukumu. arangije aravuga ati uyu mugabo mwabagabo mwabajwife mwabayuda, Akaambia nyinyi Wayahudi, uyu mugabo nta makosa afite. akasema huyu hana makosa. Ariko byari ngombwa ko Yesu abambwa, Lakini ilikuwa lazima Yesu afe byari ngombwa ko msalabani. Yesu aza mwuka agira Imana. Ilikuwa lazima Yesu akufe. Yesu ngo baramufata, Yesu akamchukua. inama irangije kwemezwa y'abakuru b'abayuda, Walipo mkutano ya Wayahudi ulipokubalisha, baramufata wakamshika, bamujyana ku musaraba. wakampeleka msalabani. Bahuye n'umugabo witwa Simoni Wakapatana na Simon, w'umunyakureni, alikuwa mtu wa Kureni. ngo bamutegeka kujyana umusaraba wa Yesu. Wakamwamurisha kupeleka msalaba wa Yesu. Yesu koko murafasha mwa bantu mwe. Munasikia? Ngo barangize Walipomaliza, bajana Yesu ku musaraba, wakampeleka Yesu msalabani. baramufata baramuhambira, Wakamchukua, wakamfunga, bamwambika ikamba ry'amahwa. wakamvika taji la Ikamba miba. ry'amahwa Taji ya miba bamushize mu mutwe, waliweka kichwani. kwari ukugira ngo Yesu yeze ibitekerezo byacu. Ilikuwa Yesu ili aweze Ayo kusafisha mawazo mawazo. ugira yacyanganyikiwe, Wale mawazo yamechanganikiwa, abantu bagira amawazo abamwo akavuyo yacyanganyikiwe, wale watu wanakuwaga na mawazo mbaya mbaya yenye baza imechanganikiwa. basenga Imana icyangamura amawazo yabo. Wanaomba Mungu achangamshe Ngo mawazo. barangije bamucumita umusumari mu biganza, Walipomaliza wakamwekea misumari kwa mikono. kwari ukugira ngo abohore ibiganza byacu byo gukorera Imana. Ilikuwa afungue mikono yetu tuweze kumtumikia Mungu. Barangiza bamutera undi musumari ku birenge, Wakampiga msumari nyingine kwa mguu. kwari ukugira ngo acungure
ilikuwa akomboe ibirenge byacu. miguu yetu. Semeni amen. Amen. Semeni amen. Amen. Twasomye Matayo Mahali tumesoma kitabu cha Mathayo 27 27 no kuri 45. 45. Yesu barangije kumubamba, Walipomaliza kumuweka msalabani Yesu, ngo uhereye ku isaha ya gatandatu kuanzia saa ukageza 6 ku isaha ya 9 mpaka saa 9 habaye ubwira kabiri mu gihugu cyose. kulikuwa na giza dunia mzima. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ngo hari hafashwe umugabo w'umunyembaraga, Kulikuwa kumeshikwa mwanaume mwenye igihugu nguvu cyose dunia mzima, ngo kibamubwira kabiri. ikakuwa giza. Yesu arabambwa, Yesu akatundikwa. ariko Yesu atarabambwa Kabla hajatundikwa hari amagambo yavuze. kuna maneno aliongea. Abambanywe n'ibisambo bibiri, Kulikuwa waizi wawili, ibisambo bibiri, wezi wawili. kimwe ngo cyari ibumoso bwiwe, Mmoja alikuwa katika mkono wa ikindi ngo kushoto, kikaba iburyo bwiwe. mwingine alikuwa mkono wa kuume. Ariko benda bari ku mwanya wa nyuma wo gupfa, Wakati walikuwa dakika ya mwisho ya kufa, ikiburyo cyabwiye Yesu umoja alimwambia Yesu, ngo nimba uri umwana w'Imana, akamwambia kama wewe ni mwana wa Mungu, ikuraho natwe dukura hangaha. jiokoe na sisi Ariko utuokoe. ikiburyo kiravuga ngo Lakini yule alikuwa mkono wa kuume nuje mu bwami akamwambia, utakapofika katika ufalme data uzanibuke. na mimi unikumbuke. Yesu yagisubije ijambo, Yesu akamjibu neno, arakibwira ngo uyu munsi akamwambia, leo turabana muri paradizo. tutakuwa pamoja paradiso. Bwana tukuzwe. Sema Amen. mwanya ni muto, yasigaye iminota 5. Kumebaki dakika 5. Yesu arangije gupfa, Yesu alipokufa ngo hari ibitangaza bigera kuri 3 kulikuwa miujiza kama 3 byabaye Yesu amaze gupfa. ilifanyika wakati Yesu alipokata roho. Mu isezerano rya kera Katika agano la kale, ngo mu rusengero kanisani, hari umwenda wakingirizaga hera cyane urusengero, kulikuwa na pazia, ilikuwa mahali patakatifu. ni birebire cyane. Uwo mwenda Yesu ngo amaze gucikana, Na hiyo pazia wakati Yesu ngo alipokufa watandukanyemo kabiri, uliraruka mara 2, uhera hejuru ukaanzia juu ugeza hasi, kufika chini. isi ngo iratigita. Dunia kukawa mtingiziko. Nibwo bwa mbere habaye seisme, icyo bita seisme mu Faransa, donc tremblement de la terre. Ngo isi irajubangana, isi yose ngo iranyeganyega, Kulikuwa mtetemeko dunia mzima, ibituro birakinguka, yani kaburi zikafunguka. intumbi zinshi ngo zari zarasinziriye, Watu wengi walikuwa wamesinzia, ngo zirazuka. wakafufuka. Yesu yaragiye gukora iki kuzimu? Yesu alikuwa anaenda kufanya nini Yari kuzimu? afite mission Alikuwa na mission yo kuja kwaka shetani urufunguzo. kwenda kumnyang'anya shetani funguo. Yari yarafungiranye abera bapfanye Wale ibyiringiro, alikuwa amefungia watakatifu wamekufa na arangije iminsi matumaini. 3 yagize, Siku 3 alipomaliza, yari operasiyo yo kumwaka urufunguzo. ilikuwa kumnyang'anya shetani funguo. Yesu arangije ibyo byose, Yesu alipomaliza hayo yote, Abafilipi 2:2 ngira ngo, anasema kitabu cha Wafilipi Yesu 2. arangije ibyo byose, Yesu alipomaliza hayo hari yote, ikintu yavuze. kuna kitu aliongea. umushahara Imana yageneye Yesu arangije ako kazi. Umushahara mbese ibihembo Imana yageneye Yesu arangije gucungura. Malipo Mungu alipompangia Yesu Biblia alipomaliza inasema kuokoa. Biblia inasema, ngo nicyo cyatumye Imana imuheza izina risumba ayandi mazina na yose, ndio sababu Mungu alimpea jina kuliko majina kugira ngo yote, ibiri mu isi ili yale ya n'ibiri ulimwengu mu ijuru na yale ya mbinguni bipfukame kubera iryo zina. yote ikuwa kwa ajili ya hiyo jina. Amen. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen, amen. Amaraso ya Kristo, Damu ya Yesu, amaraso ya Kristo damu ya Yesu kikimenyetso. ni kama alama. Imana ikubonye amaraso ya Kristo, Mungu anapotuangalia katika damu ya Yesu ntabwo izi gucira mu rubanza. hawezi kukuhukumu. Niko umuririmbyi yavuze ngo, Ni kama vile mwimbaji alisema, aravuga ngo Uwiteka umucamanza, akasema Yesu mwamuzi iyo mbonye amaraso anapoona damu ntabwo azacira urubanza, hawezi kunihukumu. ngo nitukiranuka, Ninaitwa mtakatifu, ngo yarancunguye ngo mbuwe, ameniokoa niwe wake. niko kundishingira. Kwa hayo nafurahia. Yesu ubwo atagifa, Yesu sikufi. Yesu ubwo atagifa, Yesu yule hawezi kufa tena, natwe ntitugipfuye, na sisi hatutakufa. kuko na Yesu turi Mimi na Yesu tuko umoja. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Ako kazi Yesu yarakarangije, Hiyo kazi Yesu alimaliza. twebwe icyo dusabwa Kile tunahitajika ni ukwizera umwami Yesu. ni kumwamini Yesu Kristo. Ntabwo tuzaja mu ijuru kubera ko twakoze imirimo
twatanze ibitambo biremereye, hatutaenda mbinguni kwa sababu tumetoa masadaka nicyo kubwa, twari tuvuze. Yesu yaravuze ngo birarangiye ku musaraba. kwa sababu Yesu alisema yote imekwisha msalabani. Icyo yarangije niki? Yarangije ibitambo. Amemaliza nini? Amemaliza masadaka. Aza ari umutambyi mukuru. Akakuja yeye ni kuhani mkuu, Mungu ni udutambira, na yeye huyu ndiye yeye kuhani, imirimo niyo itavugwa. yeye ndiye anasema zile kazi kubwa. Bwana libarikiwe. Haleluya. Icyo narivuze, Kile alikuwa ameongea, narivuze ngo ntabwo tuzoja mu ijuru, alikuwa amesema hatutaenda kubera ko mbinguni twatanze amaturo menshi. kwa sababu tumepeana sadaka nyingi. Tuzoja mu ijuru kubera kuko Tutaenda mbinguni kwa sababu twizeye umwami Yesu n'amaraso ya Kristo. tumemwamini Yesu Kristo. Abatazoja mu ijuru Wale hawataenda mbinguni si uko bakoze ibyaha, si kwa sababu wamefanya dhambi, ahubwo ni uko bakeresheje amaraso ya Kristo. ni kwa sababu hawakuheshimu damu ya Yesu, Twizera icyo Yesu yakoze ku musaraba. hawakuamini kile Yesu alifanya msalabani. Nimwizera Yesu wabambwe, Umwamini Yesu aliyekutundikwa niwe msalabani. mwami waje, Yeye ndiye aliyekuja, niwe mwami waje kuducungura, yeye ndiye mfalme alikuja kandi kutuokoa. ako kazi yarakarangije. Tena hiyo kazi alimaliza. Dutegereje kugaruka kwiwe, Tunangoja kurudi kwake, dutegereje kugaruka kwiwe. tunangoja kurudi kwake. Niko Yohana yavuze ngo, Yohana niko yavuze, Yohana akasema ari ku kagwa ka Patimo, alikuwa katika zinga la Imana Patmo. ngo yaramwerese, Mungu alimuonyesha, yerekwa ngo abantu benshi umuntu atashobora kubara. akaona watu wengi hawezi kuwahesabu, Abavuye mu Bushinwa, waliotoka China, abavuye muri Kamboji, wametoka Cambodia, abavuye muri Israeli, wametoka Israeli, abavuye mu Minembwe, wale walitoka huko Ushago, abavuye mu Rwanda, waliotoka Rwanda, amoko yose. mataifa yote. Yesu ntabwo yaje gupfira abantu banini gusa. Yesu hakuja kufia watu awache wengine. Yesu yaje gupfira abantu bose. Yesu alikuja kufa kwa ajili ya watu wote. Yapfiriye Abanyakenya, Alifia wa Kenya, yapfiriye Abazungu, alifia wazungu, yapfiriye Abashinwa, buriya mugabo bugufi. alifia wale wanaume wafupi wa China. Bazamwizera bose, Wale wanayomwamini wote bazobana nawe mu ijuru. wataishi na yeye mbinguni. Bana mu ijuru bafashe, Mungu awasaidie. mutahura amaraso ya Kristo, Tuamini damu ya Yesu mutahura no kubaho kwiwe, mutahura n'igikorwa cy'amaraso ya Kristo. kimefanyika kigoroka. Mana baheze umugisha. Kadukomere ijambo ry'Imana amashyi menshi cyane.